Ranwatch na Bonway Bonway Iyan kasalegye Rogacho waros Pachonan program and Ranwatch nan Bonway Program and Ranwatch nan Bonway ye program and kabese way rakap Hoy rasampalakan mawiwiyaw at advanwiyaw nan wing Bonway Tariamo na pan pachoyang nan program and kabese and Ranwatch O kanayang yan wanyan kichtiyo chiyang kuya nga sa karatan kay Bunyo wow Doon walang wow raksawan Bonway yu At nga sa karanwala pan kukuran sa nankan ko Wan ki sa banmatikan na nalatnan kanye ko At nga wow choro ran pinto ka sa banmachay kap na wing Bonway Speaker, Vice Speaker, Chuwagan Chorus, 910 Bonway Legislature Soon ko pong labalab, yung soon ko pong kan Sa mga labalab, chun tatak sa rawikan Chorus ng pilihan na lalamkan ng wing Bonway O ba chiwan wan ki sa banmat chun wing usap Ranwatch way sa banman kiyan sumwa bukchanan kachin kasamo Pileo kasamo, Mr. PJ Obispo Noya, Public Relation Officer Sam Odson PUC, Bonway Utilities Corporation. Kariyan subscribe ba chiwan lukat all kasampan manage ng program and Ranwatch when kakan kasaleta raralap kasampan mega chiwan namin kaya ang chimalay so. Kalangan ko may program director puyeng pacuan sa karatakan ni pacuan pacugir na wasan kaya iman pacuan Willianti o pata mel board of directors and BUC o billion management o puyeng so tunayang iti tungkol sa karatan wa machiyang kiyar sa karatan pa kamo way main kapesi magchat pacuan lule o Ranwatch iman pacuan pata Billing Board of Directors and BUC o billion management o sakar kita auto to kasampal na pitata Apple Pen Sewer Services ong chon wayusek riyan kak sainsan me supplement Bonway billion BUC pacuan paki yung Bonway cheche kasampal silu Ranwatch yang uyak sen kairtan way sangmi ucujan kukuran chon way ansoy kay pachalar o pilereto Ranwatch en sansa cheche kasampal bukach yei palian sapsen liyon sapsen pil o sapsen palian sewer o outer pen sapal machay main kapesen Ranwatch pa pitata palian sapsen sewer Kalanganin ko mo Mr. Obispo. Kaya kong tula o kabesa yan siyon mo yung Bonway Ranwatch. Menia bar masabsen sewer check ka na mo yung Bonway. Kalanganin ko mo yan kak sensan me sabsen sewer check ka ng kit tuob ki isisak silu uyamak makit pachoto lalato ng kit tuob ki tuwisak silu. Nalirayan kit tuob ki tuwisak silu pediyan government and Bonway Compound Public Works maapaliot at Palwatch. Pero pwede isang iluwasan ko sunod makaya pwede Palwatch ng parkit tuwag kutuway sa Priyaw. Meron mo rin sa Priyaw ng kituwag kutuway sa Silu pachoto ng Ranwatch. Sa Palman Bonway palian PUC maut pokata o pakiyang way sabis watch may lalato Bonway Ranwatch. O nang riyakat limaw PUC apil tolar o pil patrowan pokata apol pel sewer nan paliwer Everson. Releleta na Ranwatch kung kakasaleta chochon chambers tako santebe mayangale sabis and sewer watch. Lalato na Ranwatch en sansalong chumway na sabisen palian sewer lalonger Chen pasakan yang aki office kan nan kolonia me chocho ki me walpu ki me sakayo. Kalanganin ko mo ayange wasakan me sabis watch lelong. En kak tete me sabisen sewer watch, sewer line watch. Pachuan chepsang wasakas nan pumal pacho tito kasang peseng. Aleti pali pix o tolonier.
pacho dito ng kolonya, porakit, poleki opsin kabina, len ng pacha-pachin kolonya, kola len, nan wainet, kaya na opsin wainet. Mepatch no uyata, may isa kayo 0.8 wan ray-rain sapis watch nan Pompey melel ng kolonya. Kalangan ko mo Mr. Obispo, o masakan me sosyali di sabsen suwar line the bike watch. Kiray bangkap yang ale sabsen apol septic tank me choror sang suwar line watch. Hey, ang kaksansal me, o masakan me sosyali yang ale di suwar line watch. En sansal me sapal me try palin PUC pilikin patrowanta sabsen kotesan. Autapen septic tank kan. Met isapen sabis watch patron iwan chala upuki awasilu. O chala sli sa klimau awae karos bakil spelea kila awasilu watch. Kalanganin ko mo ebil sensal 7 septic tank ta me sabis watch kan kaknelo. Pwede ka lalabak watch ente uya men peka sa lewang Pompey yung septic tank kan wasan salatek ta coach kan. Me sabis watch kin toke ki sabisen kotesan kasamen kan. O wen kak sansal me sabis watch socha nella ni septic tank en kalang quick check kan. Kalanganin ko mo pwede rin kaway sensal mo. Area mo na chaban kayo sa program ng kabese ng success. Niya na watch na kompilmen kasaneta. Mo na chaban kayo la program ng kabese ng ranage. Kalangan sinira chikichinggay men pachuan kapachaki yang achachungol men kapesen ranwich. En kak sansal me kasamin karos mekin pachosan nan suwar kan, te septic tank kan, ni chempas kan, palien PUC kin pachuan to masane pol. Niya kin tolbunila o kachikala kapal pekan o kin sapatakla. Erpueki rawat PUC Pelien suwar pilkin kalap sobay kapalin men kasamin choror kay. Mekin portanan suwar kan. En kak sensal me kasamin pukas kin kerampala o kapaliala pukon wuni. Mekin napapali au tapel suwar lain kan. Email na PUC men pakita kecayaan neopen o Yaraman patrowanong kit social bilibil te pil suwat kan. Merasong oil and machine the creasing mga chaykan nan suwar line kan poeter kin karampala ta eleta ola tupsu kan ong masama kin nakpane outa del suwar kan o kemsakla only restaurant the wasan sapis kisin chungal lawat kan Pelien PUC pelien suwar pilikin pagpagichak chayla leopene o toreti utaklang crease kan Ong nan wasan utatal kan te sink mekin tokeng suwar line kan pwede kapal laut mekin sansalatan ng suwar plant te wasan nak autapen men kasamin mekin pachosan ng suwar line kan o kris pukat pilkin kisang rangan wuni mekin toleng autapen suwar kan mekin yang apaliyata makalekat orosun mo Kalanganin ko mo o kalanganin ko podcast ay image makayam sa kanar programin kabese ranwich nan Pompey sebace wanduk lugar sa kupurakan ng gaching sa Bali Radio V6AH o nan programin kabese chikan nakan kaw na batamor lao lelewa so kalangan o kasilebye Ranwich na Pompey Patron White